twirwaneho mu bice bitandukanye by'umurenge yafashe intera ndende kuko hari amateka maremare ndetse n'imyaka myinshi y'akarengane, kwambugwa ubwenegihugu, kwirukanwa ku butaka bwabo, kwicwa, gusenyerwa ndetse no gutotezwa n'amoko amwe atubona nk'abanyamahanga, ashigikiwe na leta ya Kinshasa ya Felix Antoine Tshisekedi, ikoresheje imitwe y'abamayimayi ariyo Bishambuke, Mayimayi Ngoma Nzito, Mayimayi ya Kutumba, Mayimayi Mutetezi, Mayimayi René Itongwa, Mayimayi Makanake, Mayimayi Toronto n'indi mitwe myinshi y'abanyamahanga nka Red Tabara. Nyuma yaho ubwicanyi ndetse no kunyarwa imitungo, gutwikirwa amazu bikomeje gufata intera, nibwo havutse impamvu yo kwirwanaho itangizwa n'abatu ubwabo kubwo kwitanga, kubwo kubona yuko ari nta bundi butabazi bari bafite. Baravuga ngo aho gupfa dutanze amajosi ahubwo twapfa turi kwirwanaho. Bukeye igicu kiratamuruka, tubona intwari leta ya Fande General Rukundamishire alias Makanika itungutse mu rw'imisozi y'umurenge. Impundu ziravuga, amarira y'ibyishimo aratwuzura, nibwo yahise asanga abasore abashira kuri forini, arabatunganya, atangira kubabwira ibisobanuro kwirwanaho icyarico. Ese twirwaneho niki? Twirwaneho nk'abanyamurenge no kwemera guhara amagara yabo, bakarwanira kubaho no kutemera ko atari abanyamahanga ahubwo ko ari abenegihugu ba Kongo. Cya kabiri, kurengera ubuzima bw'abaturage n'ibyabo, ndetse tugahangana n'ibitero by'abamayimayi bazafite umugambi wo kurimbura abaturage. Kwirwanaho no kwibumbira hamwe k'ubwoko buhuriye ku muco n'ururimi, bakemera gutakaza ubuzima bwabo, ibyabo, ariko bagahaguruka bati tugomba kwirwanaho, akaba ariyo ntero imwe rukumbi. Kwirwanaho niki? Kwirwanaho ni ugutanga ubufasha mu buvuzi, ibiribwa, imisanzu yo gufasha ubwoko bw'abanyamurenge buri mu kaga, buri mu ntambara. Ese mu by'ukuri hari ijambo umenye kuri twirwaneho? Mugire ibihe byiza, turakagaruka.